Ma ja njemu ovo gurnem, a nema on tu šta, jel? Evo ga. Gdje si ti? Šta ima? Ba evo, penzionerski prijatelj. S kim to igraš? S njim. Koliko je? A? Koliko je? Ma nema pojma, vodim ga 5-4. Ja mu gurno vode, pa nema šta igrati. Predaj se, predaj!